دم باش تماشاوان هجا دما پیشکشکرنا نوچین آرکه انجمنا اجتماعی کردی ل سوریه لگل نونرا کانادا یا تایبت جبو سوریه ل استانبول ترکی جویا کدوی جوینه ده بحثا گلک مجارن تایبت به سوریه بگشتی و دورین کردی به تایبتی هاتیه کرن شاندکش انجمنان اجتماعی کرد لسوریه لگل نونرا حکومت کندی تایبت به سوریه روبین اوتلوور لإسطنبول تركي جویانه و بحثا گلک مجارن تایبت بروشا سوریه و دورین کردی هاتن کرن. لگوری زانیارین آرکه دوه جوینه ده بحثا روشانه های سوریه هاتا کرن هروها نارینا انجمنان اجتماعی کرد لسوریه و رول و هلوستن و درباره پیش هاتن سیاسیین دوره هاتن گنگشه کرن. دهمان جوینه ده انجمنه بحثا روشا باجار عفرینه کر و نارینو هلوستن انکسه ده درباره ده دیار کر هروها بحثا بجداریا انکسه ده دوسین سیاسی لسوریه ده جی هاته کرن. جی آلیه خواه نونرا کانادا کیف خوشیا خواه به هفدیتینه دیار کر و تکزیل سر رازی بون و کیف خوشیا وی بنارینو هلوستن انجمنه و نارینا وی یا سیاسی کر هروها مترسیه نوان به پیش روژا دورین کردی به اریکرینه که ناف دولتی به برچاف گرته. هروها که خوشیا خوب به جوینه دیار کرد جبر کوب گوتناوی دی جوینن وان به پیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه را او درفت نبو گو انا کسی نرینا خوب باش اشکره بکه و او درفتک باش بو جبو زرال کرنا نرینن انجومنه. دی داویا جوینه ده بر سوا هندک پرسن هف بش هاته کرنه درباره روشانه ها لدوره و تایبتمندیا کردان لسوریه هروها تکزیل سر بردوامی وان جوینان دناف برا هر دو آلیان ده هاته کرنه. شاندا انکسی جهر یکج محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتی انکسی و عبدالباسط حمو جیگر سروکی هفپیمانیه و عبدالله گدو اندام دسته سیاسی اپوزیسیون پیک دهات. امی هرن عفرینی لعفرین روجاوای کردستان ولاتیک به تمن راستی لیدان و دزیه هاتیه و لنافچه اشیه جی دو مال جعالی چکدارین امشاد و هاتنه دزین. لعفرین روجاوای کردستان کار دزی و لیدان و اشکنجه در حق ولاتین کرده بردوامه و ایدی روجانه روش نمروی تینه تومار کرن. لگونده ترنده ناونده باجار عفرین گروپک چکدار لولاتیه کی به تمن دا و پرین وی دزین. جدرن خوجهی جناو عفنی راگهاندن که گروپک چکدار به کوور ناسکرن کینه گرت سرمالا ولاتی به تمنی بناو شیخی سمو لگونده ترنده یه هفسینور بطاق اشرفیه را و بشیوه که نمروی او گریدان اولویدان. جدرن هروها دازانین که گروپین چکدار پرین ولاتی به تمن دزین که در دور 8500 لیرین سوری بون. هروها تلفونک جی جمال دزین و سوزا دوباره هاتن دان اگر مال والا نکه. لگور همان جدران کو شیخی سمو خلک گنده هیامای نافچه بلبلیه. تمنوی 65 سالیه لگنده ترنده نشتجی بو. هروها ده درمانخانه که ده لناوانده باجار عفرینه کار دکر. جدران بارکشاندن سر و تکس کرن. کل گنده ترنده به طایبت لنزیکی مال نافبوری ناوانده که لشکری سر به چکدار زنکی و هیه. لالیه که ده لگنده قرمتلق یب سر نافچه شیه و چکدار عمشات مال هر دو ولاتین گند یوسف حنان چیلو و علی ایبو دزین. و کلو پل ناف مالش خواره برن. تفیکو گروپین چکدارین به پیکرنا راد من لعفرین هاتن جناف برن لهینجی کریارن گرتنا سرمالان ایریش و دزیه در حق عفرینیان ده بردوامه. هروها گروپین چکدار ده بن پیکرنین خود لعفرین روجاوای کردستان بردوامن. دوی راپورتی ده امی جواره هجمارک بن پیکرنین گروپین چکدار بهتر برچاو بکن. گروپین چکدار لعفرینا روجاوای کردستان و گندواری وی بردوامن دبن پیکرنا ده در حق ولاتین سیویل ده کسین تمن مزن جوان فرمانبر جن زاروک تو کس جکریارن گروپین چکدار ریزگار نابه. جدرن خوجهی جارکی را اشکره کرن که جبو جارا دوان گروپین چکدار لعفرین فرمانبر وستگاه آوه لیلا قبلان که جگون ده هولیلی یا بسر دور راجو و رواندنا و بروجه کی ندیار و برنه. جدران اشکره کرن که گروپین چکدار به شیوه کی هووانا جوانن کرد دراوینن و داخوازا فدیه جمالباتن وان دکن به بهانه که او جوان اندام و آلیگرن چکدارن پیادینه.
ji aliyê xwe ve jêderna bi ser rêxistinên mafê mirovan ve li Efrînê eşkere kirin ku ji bo cara sisyana grûpên çekdar welatê bi navê Adil Hacî Osman ji taxa Mehmûdiyê ya bajarê Efrînê ji dukana wî revandine û bo maweyî 2 rojan eşkence kirine û beramber birekpare serbest berdane. Her wiha parêzer Mihemed Mustafa Bilal xelkê devera Şîyeye ji navenda bajarê Efrînê hatiye revandin ji 21 vê mehê ve û taniha çarenivîsa wî nediyar e. Her li ser binpêkirinan grûpên çekdar 4 ciwanên Kurd ji devera Raco revandibûn bi behaneya ku tevlî leşkeriya PYD ya neçar bibûn û piştî demekî beramber birekpare hatibûn serbest berdan. Devera Bilbilê jî ji binpêkirinan pêbar nebû. Grûpên çekdar di rojên borî de welatiyê bi navê Hisên Ehmed xelkê gundê Keyla ji zeviya wî ji nav zeytûnê wî hatibû derxistin. û 500 darên zeytûnan ji nav zeviyan wê qut kiribûn bi behaneya ku ew ê bingehê leşkerî ava bikin. Dawîtirên binpêkirinên grûpên çekdar êrişê mala welatiyekî temen mezin li taxa Eşrefiyê kirine û ew mirov rastî lêdanê hatiye û mala wî jî hatiye dizîn. Piştî her yek ji welatê Almanya, Danîmark û Fransa, welatê Belçîka jî biryar daye bi newergirtina çekdarên xwe yên ku tevlî Daeş li Sûriyê bûne. دادگهک بلژیکی بریارک حکومی بو ورگرتنا 6 زاروکن بلژیکی گو تevlî داعش بوبون رد کرد گو وکی بلژیکا جی ورگرتنا چکدارین خوین کو تevlî داعش بوبون رد که مینا ولاتن آلمانیا و فرانسا و دنمارک بریانا هاول سر داخوازا دو جنان جبو وگراندنا زاروکن وان ین کول جمع داعش بون و نهال کامپا الهول دمینن بریارک هاتبو درخستنش بو پابند کرنا حکومتا بلژیکی بو ورگرتنا وان زاروکان لیدادگاها بلژیکی اف یک رد کر و ریگری لجبجی کرنا و بریاره کر بریانا هاجی سروک فرانسی داخواست کر بو گوچکدارین فرانسی ین کو تevlî داعش بو بون لوان ولاتین گو تاوان تیده کرنه ورن دادگه کرن هفدمی رادست کرنا چکدارین سوریه دیموکراتیک جهجمارک چکدارین فرانسی جبو حکومتا عراقی هر دوی مجاره ده سروک عراقی برهم صالح راگهاند بو گو اوی وان چکدارین فرانسی لعراق دادگه بکن لگوری یاساین عراقی لی سروک فرانسی او یک رد کرو راگهاند گو اوی داخواز بکن گو بریارا سیدار کرنه گو العراق تی بکرانین بکن زندان کرنا حتا حتای هندک چاودرو به پرسن عراقی نرازی بونا خواه لسر داخوازا سروک فرانسی بو گو هرتنا یاساین عراقی دیار کرن گو بگوتنا وان او یک دستکاریه که بسروریه عراقی هر وها رخنل دادگه کرنا وان چکدارین بیانی العراق کرن گو بگوتنا وان پیویست او چکدار یان لولات خوارن دادگه کرن یان جیل جه گو لی هاتنه گرتن ورن دادگه کرن اولو تفگرت پشتی بانگا سروکی امریکی دونالد ترامپ جوالاتین اوروپی را جبو ورگرتنا چکدارین خوین گو تevlî داعش ببون و ردکرنا پرانیا ولاتین اوروپی جوه کره مینا آلمانیا و دنمارک و بلژیکا و فرانسا مالپەرە باس نیوز ڕاگەهاندیە ku bi dehan çekdarên Daeş ji kampa Elhûl li gundewarê Hesekê reviyane piştî ku nûbedarên kampê razî kirine bi alîkarîkirina wan di revê de beramber hinek pere. هاتا راگهاندنê got hejmarek çekdarên Daeşê yên terorîst ji kampa Elhûl li parêzgeha Hesekê reviyan piştî got xweradestî çekdarên PYD kiribûn li gundewarê Dêra Zorê. مالپەرا باس نیوز بلاف کریه گو به دهان چکدارین داعشê dikarîbûn di her du rojên borî de ji kampa Elhûl li gundewarê Hesekê biravin piştî got pare dana nûbedar an ku heresên kampê got bixwe endamên PYD ne. Li gorî zanyariyên got hatine belavkirin çekdarên navborî $75,000 dane nûbedarên kampê beramberî rêpêdan bi revandina her çekdarekî Daeşê ji nava kampê. جدر نافوری هر وقت کس کر گوچکدارن داعشین کو ج کامپی رفیانه بری خودان سینور عراق و سوریه ین هفش ال روجلات حسکه د چند هفتین بوریده به صادان چکدارن داعش لدورا باغوز خورا دستی چکدارن سوریه دموکراتیک کرن گو هاتن و گو هستن جبو کامپا الهول گو او چکدار خودان رگزنامه جور به جور بون جبر داگرتنا زندانن پیده بگرتیان PYD çekdarên Daeşên terorist tevlî welatiyên sivîl dike li kampa Elhûl. Got ev yek bû cihê nerazîbûna çavdêr û welatiyên sivîl
ji ber metirsiya wan çekdaran li ser civakê bigiştî. Got pêwîst e ew çekdar li cihên taybet got çavdêriyeke bihêz li ser wan hebe werin zindan kirin. Serokê Tirkiye û rawejkarê Serokê Amerîka behsa vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kirine. Li gorî dezgehên ragihandinê bilav kirine ku duh Recep Tayyip Erdogan li gel rawejkarê Serokê Amerîka Carîd Koşner li Enqera paytexta Tirkiye behsa devera aram li Bakurê Sûriye û vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kirine. Têzanîn ku heftiya borî Washington ragihand bû ku wê 400 leşkerên xwe li Sûriyê bihêle bi mebesta parastina aştiyê piştî vekşana hêzên wan. Em ê bêhtir li ser devera aram rawestin me mêvandariya Abdurrahîm Elî siyasetmedar jê kiriye niha ji Sûriyê li gel me mamosta Abdurrahîm ev dema te baş. هجادلا قالك سلاف ورز بوتا وحميتا بشغانه هجادلا Serçavan. Li ser devera aram tu pêşbîniya çi dike Kurdistana Sûriyê di dema bêde wê rewşa wê çawa be? باوريا مدى إيرو وقت عم زانن جو اشتري سرباتي كراسل سويدا قالك السبب هكا بنبجم تاويهات بولو إيرو سراسل إيرو برطارة طريق سياسي دي Bel. هندوره به چاره سری سیاسی ایرو امریکی جی دوی نرچه هذا شو نرچه وبوجن بشي امريكايا وتبقى عن بيرو تخويا كتني شاكن امريكي قال لك بلز بي مجرى هذا كار بيكونوا شغلن ودخلوا زوجي ده به منطقه عام بدشون بكن وقار بدو بيجي چار سری كسياسي كي ماشي بده ان اداري بده بكن وتدا بشغلن Yani tu bîne tinê çareserî wê Amerîka bikare çareseriyê bike? هروا ايجو سرپرشتا به بروجانا كيت كي امريكينا تبي ايرو قام دزانه تركيا برجمديونه كي تيبت ده هنا برجوي تركات فازو مستوينا كي ده به بدر الاسفار تشتكي زلال بكم هجا Bel. تركيا هكذا عم بيجي ايرو تركيا دخوازي ودرباسي روجيلات فراتي بيبي وديناتشي كردستان سوريا كان بيجي درباسي بي بما بستا انه شري ترويت كي وشري بيكيت كده بدنا كده باوريا مدى ابايا هجتك تركيا بس ارمجا يا تركيا في هريما ماتا كمسانا سوريا ده ارمجا سركا هري استراتيجي يكجي او ناكي دقازي جو ايرو هيزكا ويناكي سرخاكا سوريا هبي اقل شو خاطر قاعد بيرو سوريا برشا سريكس كده دشي كاربي بروجنيا اخوان المسلمين باستدعاء بشروط مش طرف كاربيني فيش بدكو تركات مصري بمسات مرسي وراك ده سيستم اخبار الويدة Başa eğer وراك اتوا عاد دوات خوازيغو ايرو الناس ستاديو كردي بنابي كردي بده تشبي وشارسيش ما في كردار تشبي ابايا Başa استراتيجيه هكا بله gelek senaryo hene her aliyeke şuruveki pêşkêş dike lê belê taybetmendiya Kurda wê çawa wê çi rengî be divê devera ku were ragihandin de? ايرو دي سنه كاضباط بجم ايجو سربرشيا ببروجانا كي بك امريكينا وقت فياكر بيرم بزين دانوستاني امريكيه بخورتاي بحمي هزي كرديرا بتشع جمال شكاني كرديرا وتشوف ابلبن دي خو بيديفا ابيرت بزين بهروبي رولا كرداتي بكورورا كسر كبلجي تبي جو عم بيرجو ايرو ترى امريكيه تخازي جو حميد كاتي منطقه شريك من بشروجا بهرمانا كده بس دي سنه كان بيجينا باروكا ويناكوي سركات ده بچه كردي به کو بنا كيرا اگر تجمره بهتر شروع بك رولا کردان وی چاوا سرکر به وی چه رنگی سرکبند devera aram de هكذا عم بيجي إيرو بس تاجو تشاوي سركبه مستا هيزا وينك كده باوريا مدى هيزا بيشمرجي روج أبي نجابو أبي درباس بن وهيزا بيشمرجي روج أبي كأمكان بيجي محور بقى هيزا تركي بقول دورا بدنا هبدو تش هيزا نخبة بن تش بيكاتي تركي بتش حداش كريستيانا بن بس هيزا سركات باوريا مدى سركي بيشمرجي روج بن أبناك تخفي أكرجال كي حدا وترى أمريكية وترى أمريكا هروس أمريكا بخارجي هذا الدول جيد مسار ريبريا ويناكيدا واباكرنا
وانجمانی خۆجەکیت بردەشی دیسانێک کورد وێ سەرەکە بدرێت و بشن کوڕاژ ڕۆڵایەکی تابێ ئەمە گوت من عالیە وەکە مافێنێتەوەی کوردی وێ هەویە کوردی سەر هەبێ وێ ئەم ناوچەیەکی نردوێ وەکە ئەبژە هەرێما کوردستانە عەرەبی هەبێ هەرێما کوردستانە سوود ئەبێ حتما هاتێ دیارکردن ئەمریکا سەبیاناکیش دووبەر بکرد ئەبانەک مێنێستا بڕاستی بەجێرێکی چما تو پێشبینیە هەمان ئەزمموی هەرێما کوردستانی کوردستانە سووری ژناکە ئەبایەنەکێ باوەریان دەتێ بێژە سەر ئەف پارتیەمەی سیاسی وەک ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی وەرە چ پارتی ترێکی هەمیش دەر ئەنجومان بژی سەر گۆکارە بر وێ لە ستۆکات دیپلۆماسی بکەن گۆکارە بر خۆ بەهێز بکەن ئالی سیاسی واناکە گۆکار بر پرسا خۆ بگهێنا وێ بایتەختێک و ئیرە خۆی ڕۆڵ و باندۆرت مەستا ئابەکرا بێ ناوچیاناکێدا ئاچەرەسا سووری بگشتیتە بۆ بێناکە هەکە ئەم بێژی گۆ ئەم پێناکە و کوردستانە باشوو بدە دەربا هەبدوو کوردستانە باشوو ئەمزان گۆ ئەو پارتیەوەی سیاسی چ قاسی خورد بوو چ قاسی بێز بوو چ قاسکاری بوون بۆ دەنگی خوا و مافی خوا و نامەیە خۆ بگهێنە خەڵکی بەردانێکیش بۆ نەکەن بێژن گەرەکە ئیرە پارتیە سیاسی بەردە حمیلێ بە گەرێکەش خۆ چێ بکەن کارە بن بەت گۆتەرە خۆیان سیاسی بڕۆژای خۆیان سیاسی هەبەش هەبدورە کار بکەن و کار بە گۆڤێر ئەنامەیە خۆ بگەنە خەڵکی ناکە و کار بە چارەسەرێک بردە بکەن ئەبانەکی چەند بێژم مافێ کوردیت بردە مافێکی ڕاوایە لێ بەست بێنێ سەر استۆکە و کاری دیپلۆماسیە گوپا پارتیەمەوێت بێ ناوچانەی کار بکەن بۆی تایبەتمەندیە کوردی ئەو دەڤەرە ئارام تا چ ڕادایەوی خزمەتە سووری بگشتی بکە طبعا ئەبداکێ هەر وەختا گو ئەبێنە بەرچاوی خۆشی ئەبێ تشتێکی وێ گەلێکی باش بێ ئەم ناوچە ئارام گۆچی ببێت سەرەکەت تە هێزێت توریستێ نامێنن ئەv سامان و داهات بێ هەناکە بێ ناوچانێکی هەمی وێش خەلکێ وێرە بش مڵەتێ وێرە بن سووری سەراسەر وێ گشتیرە بن ئەمکار بێژە ئەv ڕێخستنێ مافێ مرۆڤ و ڕێخستنێ هەوارچوونێ ڕێخستێنێکی هەمی کار بە بڕحەتی دەرباس بێ ناوچانێکی پشتەپانیا بێناکە بک پای وێناکەرە ئەبژم باوە قۆناغەتێکەوە قۆناغە ئاباکردنا سووریان و شتە گوێرا بووی کاربوونەکە دەست پێ بکەن بۆ بێناکە ئەب ناوچێ ئارام ئەبێ بێ بەنگەها سەرەکە وشويناك بتقول عبيت ابقى بينك سلاسل سوري وبادورة خبك جانبسيا سوري علي تواسي وهذا علي اباك وقشبولي ده آلين هنا دبيجن كو او دفر آرام پشتی کوره راگاندن و گلک پنابر وگرن و دفرین اشتجی بکن او یک و باندوره که نرینی لسر کردین کردستان سوریه دوزا کردی بگشتی بکن تو چت بیجه طبعا ابايا بروجا حقيقه ابايا بروجا تركيا بالذات يا دولتات تركيا ومدرسه فيناك بخش هيا هو كان اسم كودي تلقى ترك ارمجيناك السركه هنا في كردستان السوري فكان مش مقود يا يجي قلنا خو استاديو كردي تشب بيناناك هو هناك متخازي واكسي فانا بريقون هذا دولة تركيا وهناك الساغدا درباسي كردستان السوري كي بك هذا ديموغرافي بك او بروجا قلت بتخازي قلت استاتيو كردي بنبي تتنبي اباك الدم على هناك دتي راسي ما تقسيك فدلك خرج هناك هيا دي سنه كاس هناك بشم اباك بفجر سر هيس من سياسي بارتي مش نتيجه هو الشعري بده في مساله هناك عارف بين امريكا امريكا وغير امريكا فهناك بلاستي تجاره كسب انا برج دبه وضع على هناك ودفر ضروري بهذا الجغرافي هناك باشه تو سیاست مدار و چاودیر چه خواستن جالین کردی دوی راوشه دب تایبتی دور آرام وگو کو تی پیشبینی کرن اگر هیاد دم نیزیک دور راگاندن بله تره ما مستودلال ایرو وقتا عن بینین تشتي قلت بهزار لشكري وبالشر وبجنجد الطيني باوري ابدا الزوتر قدام تشيجي دستيتا يعني وكم ميناك إيرو تقوى عن بيجي أبتشي نارشة وحملي بهذا الأشكال شوي ثبت بريارة كنا بقولين كارين هذا حمل كي بقدر تشي كده تشندي تشتاق وتقصد كشترد بينهم السامات في شروجة تشتغل كارين كارين دبلوماسي وسياسي البسطيني وهناك أدبيجم ها إيرو ها عزيز تشتاق وكم ميناك بتشوشك بيجي هذا درفتها به ذكركوك ده وقتها مساك كركوك زي ما بيش فرقة كارين والكركوك وانا في شيء ما حميكي كنترول بكن لرخابت خلال الشبكة دتنا أوقاس دستيناكش دستي ماتشون بس 16 أكتوبر حتى وكانها أو كاري سياسي دبلوماسي وهربا كردستان في بارتيا خا وبتيبت سرتيا جناب السروق بسخري برزاني
وعبين هاي روشاكر كوكي بروجانات فقري وعبتشت قلت قشك ابونا ملك السامان شروجا كردستان بتفايد الجيل بله. تي وش بو بلاقي بجمع افار سياسي قول بدي شواتي خصني قول لي بقرك اشهر شبكن لبدورون تيبد كماسي تب وجاه سياسي تبدو بكن وكارب يبغى ترى بكن حمي هزينا دولتي وكسي باندور دا اباكرا سوري ترى تريدا وكارب او تشتغل وبتشس بيد حالات دبلوماسيه او ما ملك السامان شو انا ترى في شروجا كردستان استري بتفايد الجيل gelek spas Abdurrahim Ali siyasetmedar tu ji Sûriyê li gel me bû gelek spas. Bi bûneya roja salvegera çilê ya koçadawiya Nemir Mela Mustafa Barzanî, Encûmena Xwecihîya Dêrikê ya bi ser Encûmena Niştimaniya Kurdî lê Sûrî ve vexwendinek bilav kir dê wê vexwendinê de bang lê xelkê dike ku beşdariyê di salvegera çilê ya koçadawiya Nemir Mela Mustafa Barzanî de bikin. Salveger di yekê meha adarê roja înê li qada dezgeha elektrîkî ya Kevin li bajarê Dêrikê de mijmêr du piştî nîvro dê were vejandin. هروها ببونه روجا سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی انجمن خواجهی عمودی یا بسر انجمن اجتماعی کردی ل سوریه و خواندنک بلاف کرد و خواندنی ده بانگل خلکی دکیا کو بشداری ده سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی ده بکن سالوگر روجا اینی لباجار عمودی لمالا حاج عمر داوی لهمبر فرنا کامل عرفات ده مجمیر سی پشتی نیورو دیوره وجاندن. کامپا دومیز جی ببونه روجا سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی ریخستنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خواندنک بلاف کریه ده و خواندنی ده بانگل خلکی دکیا کو بشداری ده سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی ده بکن سالوگر روجا اینه لکامپا دومیز لهولا کنفرانسان ده مجمیر 4 پشتی نیورو دیوره وجاندن. هروها رخصتنا کورگوسکی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بانگوازیک بلاف کریت ده ج خلک کامپی خوستیه کو بجداری د وجاندنا سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا سنبولا نتوا کردی ملا مصطفى بارزانی کر مراسم سالوگری و روجا اینی دمجمیر 4 ایواره لدبستانا سرطایی یا کامپا کورگوسکی یا پنابرین روج آوای کردستانی و ورل دارخستن. اروها لکامپا دارشگران یا پنابرین روجاوای کردستانی جی ببونه روجا سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی ریخستنا دارشگران یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خواندنک بلاف کریه دوی و خواندنی ده بانگ لخلکی دکه کو بجداری ده سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی ده بکن سالوگر روجا اینی لکامپا دارشگران لهولا شاهیان ده مجمیر 39 پشتی نیورو دیوره وجاندن. به بونه روجا سالوگرا چلی یا کوچا داوی یا نمر ملا مصطفى بارزانی خوجهیا قوش تپجی یا هریما کردستان دیاکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روج آواز سمینارک لناوندا عثمان صبری دارخستیه. سمینار جالی اندام پارلمان کردستان دکتر بهمن عبدالله و هاتیه پیشکش کرن. تیدا رولو باندورا نمر ملا مصطفى بارزانی هاتیه بحث کرن. امی هرین کامپا کورگوسکی یا پنابرین روج آوای کردستانی جنک کرد جبر کو سوپا گازی پیو تقیابو و پشتی دمکی دنخوشخانه ده جیانا خوش دست دایه. جدرک تایبت جی کورگوسکی جا ارکیر راگهان دیه کو جنا پنابر یا بناوی روشن حزنا رمضان ده 24 مهیده سوپا یا مالاوی تقیابو و جبر نخوشخانه هاتبو وگو هستن. و جبر برین خواهین گران ده جیانا خوش دست دایه. روشن حزن رمضان 23 سالیه دایکا سیزاروکانه خلکا گنده گردمیه ایدرکا روش آوای کردستانیه و بریاره لزیداوی وره بخاکی وره سپارتن.
رخستنا سیفزه چیلدرن راگاند کو به هزاران جزاروک نشتجین کامپا هوله با آستنگین درونی را درباز دبن پشتی کو دمک دریج دبن دست حالات رخستنا داعش یا تروریست ده مابون. به هزاران جزاروکن لجیر دستحالاتا رخصتنا داعش یا تروریست که دروژن بوری دا گشت بون کامپاهول راستی نخوشین درونی میناتوره بون دیدنا خون نخوش و بطرس خواستنا مانبتن دور جزاروکان جبلی روشن جسدی طایبت او زاروکن که راستی روشن بوی آوائی تین تمنی وان جده تا 14 سالینه. رخصتنا سیف ذا چیلدرن یا نافدولتی یا طیبت بزاروکان بلاف کر که به هزاران جزاروکن نشتجین کامپاهول باکور روشحالات سوریه راستی نخوشین درونی هاتنه و تا کوراو شوان چاره سر ببه دمک دریش پویسته. بطایبتی هر زاروکه کروشک جدا هیا و سدما سرکه جی جنخوشی وان زاروکان کریارن تونتو تیجی و رفتاری رخصتنا داعش یا تروریست که لپیش چاوی وان دهات کرن نخاسم رخصتنا نافبوری به اشکره کریارن مینالیدان کشتن سرجه کرن لپیش چاوی زاروکان انجام دده. ده همان درباره ده اجانس فرانس پریس یا جهانی اشکره کر که نخوشی وان زاروکان دنافبره توربون دجایتی مانبتنه خونه نخوش و گلک روشن دن دناف زاروکان دهنه. او نخوشین وان انجام کریارن هووانه تندو تیجی جعالی رخصتنا تروریست ده هاتبو انجام دان. لگوری که رخصتنا نافبوری دازانین که زاروکک تمن 11 سالی شاهد حال بو لسر تاوان رخصتنا تروریست و او یک سدما راست راسته بو جنخوشی و روشا زاروکان یا خراب که نها لکامپا هولی لبرچاوانه. ده همان درباره ده سونیا خوش ریوبریا پروسین رخصتنا سیف ذا چیلدرن لسوریه دلغمگینیا خو جبو پیوستین زاروکان یل کامپا هول راگهاند. رخصتنه دازانین که 2500 زاروکن بیانی آنکو اجنبی جسه باجارن جدا جدا لکامپا الهول دمینن. و سونیا داخوازا وگره زاروکن بیانی لباجارن وان کر کامپا الهول لرشحالات باجار حسکیه و 48,000 پنابر و کوچبرن ین کوچ دیر زور رویانه جبو بن پیکرنا دستحالات تروریست تیدد مینن. توین یگرتیش بو زاروکان یونیسیف گرد کابلیر یه هوشداری دا جه بردامی و بلندبونا رژه امرنا زاروکان لکامپا رکبان و گود کد هر هفته یکی دا زاروکک لوی کامپی جیانا خوش دست ده. گروپا کارج بو فلسطینی سوری داخوازا اشکره کرنا چارنویسا گرتین دزیندان رژیم اسد دکر و بانگ لنتوینیا گرتی و رخصتن ناف دولتی کر کو فشاری لسر اسد بکن دا کو گرتی ورن سربست بردان. سوریه و فلسطین سوریه دریا گروپا کارج بو فلسطین سوریه بانگ لنتوینیا گرتی و رخصتن ناف دولتی و ین مروایی کرن کو فشاری لسر رژیم اسد بکن دا کو گرتین کو دزیندان اسد دا سربست ورن بردان و چارنویسا وان ور اشکره کرن. لگوری کو جه درن اپوزیسیون لسر زار مالباتن گرتیان راگهاندنه کو او لسر چارنویسا گرتین خواه بترسن بتایبتی پشتی کو بر پرسکی دسی خوریا لشکری یا رژیم اسد داج مالباتن گرتیان را دیدما کوان مالباتان دا خوازا دیار کرنا چارنویسا گرتین خواه کربون لپارزگاه درعای راگهاند بو کدوی او مالبات گرتین خواه ین جبریا سال 2013 هان بی یک جاریش بیر بکن. جبر کوراو شاوان گرتین کجبریا سال 2013 هاتنه گرتن گلک خرابه و اگر هیا کو پرانی وان جیانا خواجی دستابن. جالیه خواه گروپا کارج بو فلسطینین سوریه داخواز جریجما اسد کر کو گرتین فلسطینی ین دزیندان اسد دا سربست برده و آمجا پیکر کو گرتین دزیندان اسد دا راستی همو جورن اشکنجیه تین کو اویک بتاوان شرط ناس کرن او جیل گوری آخافتنا گروپا نافبوری. بریان هاجی تیما شوپاندن و بلگه کرنه یا گروپا کارج بو فلسطینین سوریه جیان جدستدانا 572 گرتین فلسطینی دبن اشکنجه دا دزیندان اسد دا بلگه کربو والگوری آمارن تیما نافبوری که 1703 گرتین فلسطینی دزیندان اسد دا هنه لیبلت پیش بینی کرن که هجمارا گرتیان جا آمارن که هاتن اشکره کرن بهتر به جبرکوت تو آمارن فرمی جالی اولهی سوری و در نکتنه سرباری کو مالباتن گرتیان جبر مترسیا وان جبر پیکرنن کو رژیم اسد در حق وان دا انجام بدن نکارن ناوی گرتین خواهش کرده بکن.
و به هزاران جی گرتیان د زندان اسد دا دبن اشکنجیا هوانه دا جیانا خواج دستان. هر وها چاره نویسا به هزاران جی گرتیان د زندان اسد دا ندیاره. جدما ورگرتنا پوستا شانده نتوانیا گرتی جبو سوریه گیر بدرسون و دوسیا سوریه لجوینا انجمنا اولهی بحث بکه. بردف که امیداری گشتی نتوانیا گرتی استیوان دوجاریک راگهاند کو گیر بدرسون شانده نتوانیا گرتی جبو سوریه جدما ورگرتنا پوستا خواه و دوسه و روشا سوریه سیاسی جبو جارا یکی دجوینا انجمنا اولهی ده گنگشه بکه. دوجاریک هر وها گود کو بریاره پشتی بداوی هاتنا جوینه پدرسون داخویانی یکی د درباره جوین اخوده بده روزنامه وانان. سروکی دسته انشتیمانی یا کاروبارین گرتی و وندابویان آماجه به گرنگی حول ناودولتی د درباره دوسین دادوری لدجی رژیم اسد کرد و گوت گرنگی پیدانا دادگاه ناودولتی به دادگاه کرنا برپرسین رژیم اسد گاو نباشن جبو اشکره کرنا راستی رژیم اسد و تاوان وی ین جنگی لدجی سویلان. سروکی دسته انشتیمانی یا کاروبارین گرتی و وندابویان یا سر به اپوزیسیون سوری و دا خوازا سزادانا کسین برپرس دبر تاوانین کل سوریه تین انجام دان کر و تکزی لسر بلگه کرنا بن پی کرنان و وگهستنا دوسای تاوانین رژیم اسد جبو دادگه ناف دولتی جی کر. یاسر الفرحان سروکی دسته نشتیمانی یا کاروبارین گرتی و وندابویان تکزیل سرگرنگی هاول و دانستاندن ناف دولتی ین کد دما نهادا د جبینین انجمن مافین مروواندا لجنیفتین انجام دان کر و گوت کو اویک گاوک گرینگه جبو خویا کرنا راستیان و اشکره کرنا تاوان شر ین هوانه ین کد در حق سیویلان دا لسوریه هاتنه انجام دان. نافبوری هر وها گوت کو ایدی بس رژیم اسد و پیمان و تاوان شر لدجی سیویلان انجام بده و گوت کو سزادانا برپرسان دبر تاوانان دا بشکی گرنگه چارەسەریya سیاسی یا سوریه و سربار کر کو دوی تاوان شر و تاوان دجی مروایی ین کو ل سوریه هاتنه انجام دان جبو دادگاه ناف دولتی ورن وگهستن. فرحان بلکشان ده سرویکی گوت کو بردوام بونا اسد دکشتنا سیویلان دا و توباران و بمب باران کرنا دورن جدا جدا و انجام دانا اشکنجی دی زندانان دا و بنچاف کرن و رواندنا ولاتیان بیسده مسوج تکس دکه کو تاوان لسوریه بیلف و دسوردانه که ناف دولتی بداوی نابن. انجمنا مافین مرووان یا سر بین تاونیه گرتی و روژا دوشما بوری دست به جیبنا خوایا چلی کر. ده چارچوبایا جیوینه دا برپرسین پله بلند و پسپورن دوارن مافین مرووان دا کو بشتاری جیوینه بون راگهاندن کو پروسین گرتن و بنچاف کرنه و اشکنجیه ین کو لسوریه برنگه کی برفره و روژانه تین انجام دان و گوتن کو نه اشکره کرنا رژیم جهورگولین جیان جدستانا گرتیان دی زندانان دا تشتکی نای پجراندن و او یک ریگریل پیشیا بالاوبونا دادوری لسوریه دکه. تیمن براوانیا سویلین سوری خواه پیشاندان لهجمارک ناوند لگندوارین ادلب لدار خستن و کو پیشتگیری کی به خلکین باجار و باجاروکین گندوارین هر دو پارزگهین ادلب و حمایه ین کو راستی تو باران کرنی جعالی رژیم اسد و تین. تیمن براوانیا سویل خواه پیشاندانک لدیج تو باران کرنین رژیم اسد لادلب لدار خست. ده روزه چهارشنبه تیمین براوانیا سیویلین سوری خو پیشاندان لهجمارک ناوند لگندوار ادلب لدار خستن وکو پشتگیری کی بخلکین باجار و باجاروکین گندوار هر دو پارزگهین ادلب و حمای دوی خو پیشاندان ده اندامین ناوندین براوانیا سیویل باجاروکین کفرنبل اریحا جسر شغور و حارم سرباری هجمارک خلکین سیویل و چالاکوان بوی گاوی رابون وکو نرازی بونک لسر بردوامی توباران کرن و بمباران کرن رژیم اسد سر باجار ادلب سرباری داخواز سربست بردانا ولاتین بنچاف کری د زندانین رژیم اسد ده. هر وها خو پیشاندارین باجار کفرنبل لگندوار ادلب داخواز جوکا ناف دولتی کرن کل هم بر پرسیارتی خو راوستن درباری کریارین رژیم اسد و اف پیمانین و لسر و دوری هر وها داخواز جهم عالین بر پرس کرن کو فشار لسر رژیم اسد بکن دا کو هلمتا هوفانه لسر سیویلان لگندوار ادلب و حمای راوستینا.
تزانین کو او هلمتا تندوتجیه جعالی رژیم اسد و میلیسین بسر و هاتی رودان ده انجام ده 85 ولاتی جیانا خوش دزدان دنا وانده 36 زاروک هبون سرباری بسدان بریندار و دنا وانده جنو زاروک هبون و بهتری اوان قربانیان جباجاره خان شیخون بون. هر وها ده انجام توباران کرنی ده به هزاران ولاتی در بدری دورین آرام بون و دبستان لدورین جی راست ایریشن رژیمتین و تانها نهاتنا رواستاندن. پاسوان شورشهین ایرانی راگهاندن که وان هجمار کشتین خواه سوریه دیتن پشتی چند هفتیان لسر ایرشک اسرائیلی لسر بنگهن وان لسوریه. آژانسا فارس لسر زاری برپرسکی جه پاسوان شورشهین ایرانی بلاف کریه که وان ترمه پین چکدارن خواه دیتن دماکو کاری خواه یه شورمندی لسوریه دکرن. لآژانسا نافبوری دمو جه کشتنوان چکداران ندای دیار کرن. کوتی پیشبینی کرن دی ایرشن اسرائیلی این بردوام لسر بنگه ایرانی لسوریه ده هاتبن کشتن. نوچه جوار هاتن پیشکش کرن هر شاد بن.